Bafethu umuntu anibingelele sothembe naphila. Cha. Angiqondile mhlawumbe ukuzongena endabeni ezingangifaki. Sekunesikhathi umuntu owenza ama video afana nalawa okucebisa abafowethu lapha endibeni kaMaskandi. Ekuyithatheni serious nanokuthi bekwazi ukukhulisa lama brand abawakhayo, right? Isizathu kwesale video noma ingqikitha le video ukuzokhuluma ngodaba le distribution ye music. Ngiqeda ukubuka ke lapha kwi-datas ko WhatsApp abantu bepost ukuthi umsebenzi kaFeza umfokalanga awusatholakali enkundleni zokuxhumana. Ngiyabona ke sekukhona sebesizakele bethi hayi nakusibani kwenzeka nathi kunjani nani. Akumele bafowethu makwenzeka into efana nephutha elifana naleli kutholakala. Ngiyabona kubalekile ukuthi before konakala ngempela sikwazi ukucathulisana lapho khona esisuke ngempela mhlawumbe singayibona inkinga ingakhona. Kuzo zonke izinkulumo ebengike ngaba nazo zokucebisa kuba abafowethu endimeni kaMaskandi ngayibalekela ngathi nje hala music kancane onyaka odlule ngayibalekela ukugxila kule distribution yo music because le nto ibiqeda kwenzeka lapha kumthandeni ngabona mhlawumbe ukuthi ukuphawula kwami ngayo kuzobe sekube ngazathi mhlawumbe ngisizakala ngesimo. So ngoba sekwenzeka isimo sesibini njengamanje ngiyabona ukuthi kubalekile kuba ukuthi siyacathulisana lapho nalapho futhi ngenze ulento engizoyisho ingafika kuwe njenge information ebhedana me wrong kodwa kulungile. Uyabona into eqeda kwenzeka kuFeza nalenza kumthandeni akuwona ama companies aseceleni akhipha music yenu kuma platforms. iDistroKid, uTunecore, iDitho, iDistroKid, labo bantu labo banayo vele history yenkinga ngama payouts. The moment bebona ukuthi like umsebenzi wakho okubona abawengamela ngithi bathi bakunikeza 100% royalties of which ayikho platform oqala nje ired flag yoqala ayikho platform ozofika usubscribe mhlawumbe ngo 1.2 ukuthi ikusubmit music no idistribute music bese wena ngaleyo probably EP or album oyikhiphile wenze probably mhlawumbe revenue ngeze typical example mhlawumbe 300,000 bekunikeza u300,000 uphelele unjalo. The more they see ukuthi ulo msebenzi uza kabi bazowukhipha because babalekela ipayout. Kwesinye isikhathi bengawukhipha for the sake of ukuthi whatever money your project has accumulated bafuna kuba ukuthi mhlawumbe bafuna ukuyigodla noma bafuna ukuyidla. Okokuqala labo bantu iDistroKid I don't think ukuthi iDistroKid inawo ama office la South Africa. Whereby uma ungathi ubhekana nenkinga efana nayo le ungahamba yokwenza inquiry yothola ukuthi kwenzakalani. So the moment they see ukuthi uyinkinga yabona bazokhipha umculo wakho mfethu nasi I'm 100% sure yiba bakhipha lo mculo hayi ngoba kunomuntu oseceleni lokunithi usibani cha akusumuntu yiyi platform lenifaka kuyona umusic yenu ethi mayibuka ama payout ekumele iwenze ivele ibone kungcono ukuthi yazini asikhiphe le ngoma so that sizobamba whatever revenue esi accumulate ile msebenzi le. uFeza uqeda kushaya u10 million ngale remix yeni sengithola omunye le ngoma eoriginal yakhona vele kwayona ibiyinkinga ngokwayo. So ukuthi kuphinde futhi kube khona iremix eqeda kuposta nje I think a day ago or khona namhlanje or but nje ngiqeda kuyibona ipost yakhe ethi uqeda kushaya 10 million streams or views kulokhunga ku YouTube. And then few moments later ingoma isatholakala izikhishiwe. Bafowethu kubalekile ukunderstand nokuqonda ukuthi ikakhulukazi umculo othatha serious ngempela noyimisela ukuphila ngayo mhlawumbe for the rest of your life. uDitho, uTunecore, uDistroKid ama platforms ongawasebenzisa mhlawumbe for umsebenzi wakho oqala nowesibili abantu bekwazi and then you go seek for the likes of Empire, Africori, Tunecore, not Tunecore I mean Virgin Music na wonke lama groups lawa khona lawa esinawo la South Africa ongakwazi ukuthi uyewenza iwalk-in ema office nakhona. Should you then ngakusasa encounter inkinga you know where to go and knock uyofuna impendulo zale nkinga obhekene nayo.
uDistroKid mawuwenze lento oyenzile sokhalapha ukhala kubani uyabona so ngiyacela nganza kwethu ngiyazi ukuthi kokunye nokunye futhi engayinothisa kakhulukazi kubafowethu la endimeni kaMaskandi ziningi izinto eziyistigma ogcina kuthiwa ungasebenza nosoni bazokuthathela ipercent elukuthi in nani ngitshele give me one artist okay wehlakalo yento eyehlakalela uFeza njengamanje neke yehlakalela umthandeni last year one artist okay athiwa mhlawumbe udistributhelwa iSony or iUniversal or iVirgin Music or iEmpire or iAfricore okay waba nenkinga yokuthi umculo wakhe unyamalele ingoba they know the contract you signed unama offices la uzohamba yo inquire khona but inkinga zihlezi ziko DistroKid no TuneCore no Ditho because abanama offices and as far as they've noticed ukuthi benza imali ngathi kuMaskandi they went as far as ukhanda ama-adverts I think ngibone i-advert ku-Facebook eno Dr. Buselaphi low M10 because now they've seen ukuthi uMaskandi it's one genre abakwazi ukukhula ngayo noma ukwenza imali ngayo ayikho bafowethu namanje ngisasho mina there's no platform ozofika usubscribe ngo-2000 ukuthi ikudistributele umsebenzi wakho bese umsebenzi wakho accumulate ama-millions lapha in revenue and then labo bantu bekunikeza ama-millions abo wena ufaka 1000 or 2000 we-subscription the moment bebona ukuthi lezi lokhu ungaziza kabi and isikhona vele i-revenue esikhande esigeneratekile bazokhipha umsebenzi wakho besali nale mali esi-accumulateile angithi vele isezandleni zabo so bafowethu iloko ngiyafisa engazathi mina ey'fana nazo lezi kakhulukazi kulabafowethu othi uma ukucabanga noma ukukhuluma ngoMaskandi kube ukuthi amagama abo wasali labafowethu nje obaziyo nako ukuthi mabekhiphile nakanjani i-album yabo izoba ama-million yonke bafowethu ngathi ningayixaka ngokuhamba niyonokha ko-Virgin Music niyonokha ko-Empire niyonokha kuphi nakuphi niyokwazi ukuthi nithola ama-distribution deals are-right yabona lapha you don't sign ukuthi uzoba under bona awuyili yofuna i-record label deal yofuna i-distribution deal whatever record label ima ngabe njengomzukulu nobe yini baqazile music watwati uzoqhubeka ube ibaqazile watwati the only thing ozobe ihlanganisa nalapha ukuthi umsebenzi wakho bekuplakele la kumele ungene khona you see so iloko nje bafowethu ngithi ake sizocebisana lapho ngenza futhi le information engiyishilo iyashoda khona umunye ongakwazi ukwengeza kuyona but le ka DistroKid no Ditho no TuneCore lama distributing companies are online hayi bafowethu amabhanoyi lawa sengaba yikho phela ukuthi ngoba nidonsa lento ukuthi thiwa uthola 100% ama royalties akho ayikho platform enjalo how sure are you because there's no even a form of a sheet that tells you ukuthi ngosuku olukuthi washa how many lokunga you accumulated imali engaka there's nothing that is traceable with whatever money that you tend to receive by payouts lapha ivele challenge ukuthi uYouTube red imali engaka YouTube onjanjani imali engaka YouTube ads Facebook ads and ayikho into that you can count on to say oh okay mina ngempela ngosuku lokuthi yabo kwenzeka kanje you only receive what they give you so mabebona futhi bazoba nenkinga ne-payout bazosusa umculo wakho because bayabona vele ukuthi yazini with whatever money that is accumulated here nanemali ekusamele kube uthi yaphuma izosinda sivele sathe le mali sikhiphe lo mculo so ngiyacela nganza kwethu anibe watch kulungile mawusafika endimeni mhlawumbe ungakhipha uproject yokuqala nesibili ngawo DistroKid but after that zixaki ngokuthi uthole i-distributing company ozokwazi ukusebenzisana nayo ngokweqiniso ilele lapho nje bafowethu igame lezi